अहानबदा मोरोइबा पाउ पिजरे मणिपुर दा थोकलिबा वायलेंस असे लाक्सिनबगी थबकती कॉन्स्टिट्यूशन गे तरेट सुबा शेड्यूल गी मतुंग इन्ना स्टेट सब्जेक्ट नि MHA नौना ST अमसुंग SC हापचिनबा अमदी लौथोकपगे मोडालिटी सिंग लेप्तुना थमले यूनियन मिनिस्टर Security Force सिंगना सर्च ऑपरेशन सिंग चथबदा मसिंग यामलबा खुसुकोलाई अमदे बॉम्ब सिंग फागतपा ngamkhre Security के अपुनबा कंबाइन टीम अमना कांगपोकपी एरिया दा थारंबा पोपी पांबी सिंग यानथतुना मांगहनख्रे हाई कोर्ट ना इंक्वायरी कमिटी दा चयोल अनि खुदिंगी शील कवर दा रजिस्ट्रार जनरल गे कोठांग दा पिखलकनबा खंगनख्रे अमदे फेसबुक ता चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमसोंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंग दा फजदबा वाही वाटा सिजनदुना किहल्लकपदा चेनबा अहुम फारे खरमजरे ममी टीवी गे नुंगथेल गे पाउ मीटिंग ताबिरिबा सिंगबु सुंदिया लाइश्रमना तरामना ओक्चरे पाउ संदोकना पिजरे मणिपुर दा थोकलिबा वायलेंस असे लाक्सिनबगी थबकते कॉन्स्टिट्यूशन गे तरेट सुबा शेड्यूल गी मतुंग इन्ना स्टेट सब्जेक्ट नि हाइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गे अंडर सेक्रेटरी अमना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा पिखलकवा रिपोर्ट अमदा मयेक सिंगना पल्ले ममांग थागे तरामाथोय गी नुंगथेल दा जिरेबाम गे बोरोबेकरा सब डिवीजन गे मनुंग चनबा जाकुरादोर लमलोंग अहुम फांगबा कैथेल दा मैतै सिंगी दुकान अमसुंग युम मै थादुना मियोय अनि मैना चाकनुना सिहलंबता नतना पिकलिबा अंगांग अहोम मखोयगी ममा अनिगा अमसुंग मबोका पुन्ना मियोय तरोक रिलीफ कैम्प दगी फादुना पुखिबगी मनुंगदा था अदुगी तरा मंगादा जिरेमुक के बराक टुरेल अमसुंग जिरे टुरेल ताइनेफा मनाक्तगी फादुना पुखिबदा यावखिबा लाइश्रम लमगानबा थाग तरोक तेलेम थोइबे चही कुंट्रा अमसुंग मचानुपी तेलेम थाजमानबी चही निपान गी हकचांग सीना फंख्रबा मतुंग नवेंबर 10 निपाल दा युरेम्बम रानी चही हुंफु मपुरोइबा लेखिद्रबा वाइक नबकेशोर अमसुंग चही अनि मखाई खक्ता ngairiba लाइश्रम चिंखैंगानबा अपोकपा एल हेरोजिट की असिबा हकचांग सिंगसु चिरेघाट बसकंडी असम गे बराक तुरेल लगी फंगबंगम खिबा असिगी मतंग दा फाइल तोरकिबा PIL गे रेस्पोंडेंट ओइरिबा MHA गी माइकैदगी हाइरिबा रिपोर्ट असे हाई कोर्ट असिदा पिखलखिबने हाइरिबा PIL असे उरिपोक सोरबोन थिंगेल दगे सोराम टिकेंड्रेजेट मैतै लांगोल दगे युमजाव मानबी अमसुंग सामोम ध्रुवा हाइरिबा मियोय सिंग असिना थारकिबा अदुगा रेस्पोंडेंट सिंगना सेक्रेटरी MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DG CRPF डायरेक्टर जनरल NIA DGP मणिपुर चीफ सेक्रेटरी मणिपुर अमसुंग SP जिरिबाम पुलिस स्टेशन सिंगने PIL असी हाई कोर्ट ना लौखट खिलिबा मतुंग रेस्पोंडेंट सिंग दा मखोयगी ओइबा रिपोर्ट सिंग एफिडेविट की मवोंग दा हाई कोर्ट असिदा पिखिबने डायरेक्शन असिगे मतुंग इन्ना रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओरिबा MHA गी माइकैदगी अंडर सेक्रेटरी राजीव कुमार ना कोर्ट असिदा एफिडेविट की मवोंग दा MHA गी ओइबा रिपोर्ट पिखलखिबनी हाइरे रिपोर्ट अदुदा इंग्लिशिंग अनिगा कुनहुमदोय गी मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिदा मियोय कया सिखरे मियोय कया अमगी मयुम मकै मंगहनबिदुना रिलीफ कैम्प सिंग दा लेरे अदुबो मणिपुर गी वायलेंस असे इशू ऑफ पब्लिक ऑर्डर गा हकथेंगना मरी लेनै मसिगी मथक्ता वायलेंस असे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गे तरेट सुबा शेड्यूल गी मनुंग इन्ना स्टेट लिस्ट यावबा सब्जेक्ट अमनी हाइना पल्ले रिपोर्ट अदुदा स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ता इरांग असे लाक्सिनबगी दमक सेंट्रल द सिक्योरिटी पीनबा हाइजरकिबगी मतुंग इन्ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना सिक्योरिटी फोर्सेस कया थाजलगदुना स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर ngaknaba kan honaduna lakhi haire अदुगा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मतुंग इन्ना इंग्लिशिंग अनिग कुनहुमदोय गे अगस्त 3 जस्टिस गीता मित्तल ना लुचिंगबा कमिटी अमा सेमखे हाइबा वफम फोंदोकलदुना जिरेबाम गे लेखिद्रबा मिचम तरुक के इमुंग मनुंगदा लुपा लाख 10 गे एक्सग्रेशिया गे सेनफम पिगने सेनफम असिगी मनुंगदा सेंट्रल ना लुपा लाख 5 पुथोकलगा स्टेट गवर्नमेंट ना लुपा लाख 5 पुथोकदबने तेंगबांग असे सोकलबा मियोय सिंग द सुपीगनी हाइना रिपोर्ट अदुना पल्ले
Tribal Affairs ki Minister of State Durgadas Uike nangarang Lok Sabha da India lengakna June 15 Englising amaga chamapan marfudra mapan amasung September 13 Englising ani kunithoi da makata na amend tawkibaga loinana schedule caste amasung schedule tribe ki list akaknana channabagi order singi matang da hapsingadaba amasung lokthokadaba singi modality sing lepthoktuna thamle haina phongdokre wafam asingarang Manipur Lok Sabha gi MP Bimol akoi jamna under section number 4081 gi makhada hangkiba wahangi pakhumda Tribal Affairs ki Minister of State Durgadas Uike na phongdokibane Union Minister na makhata na phongdokibada modality sing asigi matung inna mari leinaba state government Union Territory sing na chumle haidana recommend tawrakpa proposal sing khaktamak amasung Registrar General of India RGI amade National Commission for Scheduled Tribe NCST gi maikaidagi ayaba pirakpa khaktamak khanagane amasung legislation semdok senjin tawgane maram asina mari leinaba state Union Territory singdagi tharakadaba proposal ase wafam asigi matangda makhata na thabak chathabada tangai fadaba changba amu oire proposal singi thabak khudingmak approve tawrba modality singi matung inna paikhatli haina pakhum lakre haire MP gi wahangda Assam, Tripura amasung Manipur da leiba Meetei Furup singbu ST list da chanhannabagi damak Union lengakna kari karamba thabak lokhalabadi kari no amasung lokhatragana kari maram gino haiba yauna Meetei Furup po ST list da chanhanbaga mari leinana hauzik leiriba fibam kari no amasung kari thabak lokhalabage haina hangkibane Manipur ki ching amasung Tampa ki chingnaba mafam singda security force na area domination amadi thibu humbagi thabak leptana chathare Imphal East ki Nungbram village amadi Waifei village da thibu humbagi thabak chathabada yamlaba khulai kaya fagat pangamkhre fagalaba khulai sing adude 7.62 mm Russian RPD machine gun ama magazine galoinana 5.56 mm insas rifle ama magazine yawba 0.32 pistol ama 2 mortar ama 12 bore single barrel gun ama kilogram 2.5 muki oigadaba pokhaiba ama yaba machak ama Pompey gun ane Pompey cell ama 36 hand grenade ane WP hand grenade ane wireless radio set ane tube launching ane 60 mm improvised mortar shell ama 82 mm heavy shell ane 60 mm improvised motor high caliber launcher ama 7.62 mm gi kapayariba maru humfo 5.56 mm gi kapayariba maru nifo 0.32 mm gi kapayariba maru ahom amade 12 bore cartridge ani ni haire Amoromda Kangpopi district ke manung chanalaiba Nepali kuthi ki laimaton thangbung maya da security ki apunba combined team amana thibu humbagi thabak chathabada kholai paiba singna losinjana thamlamba oigani haina chingnaba 0.303 sniper modified ama 0.22 rifle ama single barrel rifle ane 9 mm pistol ama 12 bore cartridges manga 0.303 gi maru ama IED ama detonator ama battery pack ama tube launching ani anti riot shell homfogani thoi amadi dummy shell ama fagat pangamle haire marak asida security ke akanba chasing thoranga loinana National Highway 37 Imphal Zirbam lambida porchai puba gari chamago humfutaret amasung National Highway 2 Imphal Dimapur lambida porchai puba gari chahumga humfudra mathoi akanba gaksen galoinana puselekre haire masigi sumathakta state asige tongan mamafam chamaga sumna nipanda checkpoint sing hangduna achat awok sing check tawbage thabak chathare Manipur Police, CRPF, Forest Department, amade Executive Magistrate ke apunba combined team na numit humni chupna Kangpopi District ke manung chanalaiba IT Road ki akoibada leiba khol singda chathakiba War on Drugs ke campaign ge saruk ama oina ain kaina tharamba poppy pambi sing yanthatpegi thabak chathaduna lakle security ke apunba combined team asina Lanka area da tharamba poppy lam ekar kun Balejang da tharamba poppy lam ekar taraganipan amadi makui area da tharamba poppy lam ekar kun manga yanthatuna manghan kibaga loinana poppy thabada chenuri besing adubu masak maming khangdoknaba FIR ama register tawkhre haire
Mamang thagi kun manga da lay makhong da layba 57 Mountain Division ge Army Headquarter da thabak suba chatkibadage thiba khangdana layriba Laishram Kamal Babu gi matang da Manipur High Court na semkiba Enquiry Committee gi report sing High Court asida ngarang pikhalakre adubu Kamal Babu amasung mahak na tungduna chatkiba Honda Activa hauzik phawa thiba khangdana layre haidaba Enquiry Committee ase thiba khangdana layriba Laishram Kamal Babu singi manaw nupa Laishram Rajabasina Court asida tharakhiba right petition number 202 of 2024 na mahaki mayambage khongol libiyo haina prayer torokhibaga loinana High Court asige Chief Justice D Krishna Kumar amasung Justice Golmai Gaifin Seluge Division Bench asina direction piduna semkhibane case asida haidba bench asida mamang thagi kuntareta ihan hana lokhotuna case asige respondent Odiba Singh Manipur government na represent tauba Chief Secretary Security Advisor DCP Manipur GOC 57 Mounted Division Commissioner Home SP Imphal West amasung OC Sekmai Police Station da mamang thagi kunmapan gi manung fawba Kamal Babu mangkhiba thoguki matangda report ama High Court ki bench asida pikhalaknaba direction pikhe adubu Enquiry Committee asina mamang thagi kunmapan da pikhalakiba report aduda Kamal Babu thibage thabak leptana chathari haibaga loinana Sekmai Police Station na 0 FIR case ama lokholaba matung Gamnon Supermania Police Station na su hiram asiga mari leinana FIR number 80 close 11 2024 register tawre haibana chingba report sing pikhalakibane ngarang bench asida submit tawrakiba report sing da Advocate General na Kangpupi District Magistrate na pirakpa report thamkhe aduga GOC 57 Mounted Division Maikai dagisu Laimakong Army Headquarter da khilliba CCTV footage amade Army personnel listing amarom deploy tawduna Kamal Babu thibagi report sing pikhalaki haire Bench asina report sing asi yenglaba matung Enquiry Committee asina makhoi gi investigation gi report sing chayol ani khudingi High Court ki Registrar General gi kothangda bench asida submit tawgadabani haina direction pikhibaga loinana case asigi hearing mathang chahi gi January 19 da matam pikhe Manipur News Group Koba Facebook page amada Manipur ge Chief Minister Nongthombam Biren Singh amasung mahaki Council of Minister Singh da fazadaba wahai wata seasonaduna ki han khangalapaga mari leinana police na chenaba mioi ahum fare haire police na faraba mioi Singh adude Leirong Thel Mayai lekai dige ningombam dingku chahi kungani thoi kwakatil makha thoksom lekai dige malengan balaitan them chahi kungama thoi amasung kairak mayai lekai dige thongam roman chahi kuntra gama panne police na faraba mioi ahum adungarang duty Magistrate ta puthokuna makha taba investigation ki damak police custody da remand lauthakre haire Ithei lokong fagal handuna miyam da kanaba pinabagi pandamda Thobal District ki Leirong Thel Ningel Gram Panchayat ki manung channa leiba fazakong khulda cheliba itok turel da MGNREGA gi makhada saba mini dam ama haunabi matung inna laison tison galoinana Leirong Thel Ningel Gram Panchayat ki chairperson Salam Kumar na sangaduna miyam da khusinakre mini dam adu sangaraduna Leirong Thel Ningel Gram Panchayat ki chairperson Salam Kumar na phongtorakhibada GPSC Ward number 9 amasung Ward number 10 Fazakhong amadi Chandrakhong khul fauduna cheliba itok turel asigi mathakta chairperson amasung ward member singna MGNREGA gi work program da haptuna khul ani asigi local singda amadi khulakta fauduna cheliba ising ase miyam gidamak khara da oirabasu sizinaba haiduna minidam asi sajabane chairperson Kumar na miyam da appeal toroduna makata na hai panchayat amadi lengak na bu oirabasu paikhalakpa thabak sing asi hobadagi loiba fawba aikoi gi thabakne loiraga miyam da sinaraba matung da su miyam na aikoi isa gi ni khanbiduna fazana sizinabiyo adugi su mathakta ithei lokong lambi lamdang sing asi khara makhaida oirabasu fanaba honajage miyam na su mateng pangbiyo miyam gi damak aikoi leiri aikoi gi damak miyam su leibiyo haina chairperson Kumar na phongdokhe kaigumba pala kunthana tra kun program ja hapu sabu orga di mayam su kitan
ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯝꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯤ ꯄꯥꯏꯁꯤ ꯐꯨꯠ 64 ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯟꯅꯤꯡ ꯋꯥꯟꯕꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯨꯠ 6 ꯄꯥꯛꯑꯒ ꯍꯩꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯅꯥꯝ ꯌꯥꯎꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯖꯔꯛꯄ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯧꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯅ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯈꯤꯅꯦꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯩꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ खितंग यारक्तदा कंप्लेन तौरेबा प्रजाजी खितंग अखोय सेमजंगी खोचंगी हाइबगी वाखललोनजिसु थम्बियोसि हाइना मयाम वारुबिबदि यादेको अदुना अखोय पुन्ना मयाम अखोयना तौबा थबक मयामना मतेंग तौबिबा मयाम तौबा थबक अखोय मतेंग तौजबा सुमाइना मयाम पुनमुंगसि सोजोक पिनरगा चावखतपा ग्राम पंचायत चावखतपा मणिपुर अमा ओइमिननबा अइ मयामदा मिनिट अमदु साबिरकपगिदमक थागरप फोंदोलदुना चंद्रखोंगी खुंजा अहल अमना हाइखिबदा हानदे खुलसिंग असिगे लौकोलसिंगदा अमदे युमगी सिजननबा इसिंग पुनबा होटनबदा खुल अनिगी मरक्ता नुंगाइनदबा अवाबा मसो एरमबने अदुबु ngasidi ग्राम पंचायत असिना संगताइनबा ओइना होटनबिदुना असिगुंबा मिनिदाम अमा साबिरकपा असिना खुलसिंग असिगे इथै लौखोंगदा फगतहंदुना हेन्ना पाक्थोक चावथोक्तुना पुथोकपा ngamba कानबा अमा ओहेलगनी हाइना चेयरपर्सन अमसुंग वार्ड मेंबर सिंगबु थागरप फोंदोखे सिंग मतांग हि याम हेनाइ खुदोंसु खंगजदे खंगद्रगा सोइना फोंदोंग खरदि अदुम लै ख्वाइदेना मरु ओइना इहान हानबसिदा सिदगी इसिंग लौरगा अखोइगी हानखोंगी लौकोंददि यामबु सिजिनदि चंद्रखोंगी लौकोंदा याम सिजिनबनि अदु असिगी मतांगसिदा इसिंग पुबोइ मतांगसिदा चंद्रखोंगा फानखोंगसि हानखोंग खुंजासिंगना हाय अखोइगी युम मनाकी लैराइ किन्थरे इसिंग पुबसिदा याम खुदोंग चादे सिदा पुबसि मफम होंदोकपियो असि याम तोइना हाय अदगी सो चंद्रखोंगसो एस मधु होंदो होंदिंगीदु खुदोंग चाबदो बांगन थोकनाय ngamdabnina याना यानबा तौरनबसिदा अदुम हानदगी असुम येना अदुम लाइबदो उबनी अदु हंदक ग्राम पंचायत की सेंक्शन की मखादा कोई कनोना यारा कोई प्रधान मयाम मुसिनबिरगा मसामकी वसकनि खलगा इंथिन सेम साबिरगा अनिमकी संताय बिजु ओइबा अदगी येंग तुंग फाउसु काना होगदबा थबक थौरममा सिनबिरगा हि चाथोक थोकपदा अदगी मयामगी वाता पातनबगी लौ इंगोनगी मतांगी हेतसु अचौब मतेंग ओरगनी हाइनो मसी मसीदमैना प्रधानजु थागसरी अदुगो मयामनसु मसी कदाइदा सोइगी केदगी कदाइदा अकाइबु लाकदगी मसी खल्लगा सोइदनबा तुंग कोइना पुंसिनबा अदुगुंबा वाखलोलगी मखादा कोइ थमिनसी सरकार असिना येलहोंगैदगी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमकपु पुन्ना हिंगमिनदुना इंग तप्पा शांति लेबा तुंगी हौरकलिबा खुनाय असिगिदमक हनबा लेतना होनदुना लाकली हाइना एमएलए एस प्रेमचंद्रना फोंदोखरे बीजेपी कुंबी मंडलना सिंधुना कुंबी केंद्र असिदा प्रजा मियामना मपुंग ओइना तौहनिंबा थबकसिंगी मतांग यावना कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल गे मनुंग चना लेबा कुंबी तेराखागी पोलिंग स्टेशन 29/12 अमदी 29/13 गे मियोय कया एमएलए गा सखंग माइखंगनदुना एमएलए ना केंद्र असिदा तौरकलिबा थबक थौरमसिंग अदुबु अपेनबा पोकपदगे एमएलए गा पुन्ना चटमिनरगनी हाइदुना बीजेपी गी लेंगान यानबगी थौरमदा एमएलए ना हाइखिबने एमएलए एस प्रेमचंद्रना हाई हौजिक थोलुबा इरांग असी बीजेपी लेंगाकी मतमदा थोलोखिबनिना बीजेपी ने इरांग असी थोखनबदौना मियामना खनबदुदी अचुंबा नते हाइरदुना लेंगाक असिबु लुचिंगलिबा मियामगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मतमदा थोलुबा इरांग असी करीदगी कमदौना कदाइदगी हौरखिबनो हाइबा अदु मुन्ना खंतहनिंगे
aduna haurakliba tunggi ichasingidamak laingak asina santi leina ingna chikna mahausagi Manipur mahausagi kumbi kendra ama ohenminasi hainu sufungdokhe thoram aduda nauna BJP da yauraklaba kumbi college ki retired vice principal KH Gyani Bhushan yauna atai masak nairiba miyoi chamago humputara buk nauna BJP da yaukhiba thoram aduda BJP kumbi mandal ki president Seram Angosana secretary W Thaubatna su saruk yakhe Janata Party BJP ne hek pair padagi irang tu BJP na tawbani haiba hek mayam sume koi ka kan si pandi kiba mayam hangbo khanbo khanduni tabu BJP na vote kar bu matungda BJP na sarkar government se pair bu matungda tholak pani na madu sa koi ne thokte haibdi yawdi nate koi matam to in adu ngasigi miyam gi lusing bo wariba koi honorable chief minister mingwena panjarabda N Biren Singha gi lising makhada ngasi thoiba thoring de thawdok se karai dagi horokpano haina fajana khalnaragadi koi masi koi romda saibam thok tabrena khalim koi gi sai su pu mi mayam singje makoi gi shanti laiba mamangai gi Manipur mamangai gi kumbi kendra ingna sikna laiba do adu oihona bagi damak makoi gi damak koi tawri bathak mayam singse makoi gi damtini haibisini aini masal thamdaning se janata party Chahi Tarahumdoi Hena Manipur Miyamna Tanduna Lakpa Meetei Bo Indian Constitution gi Article 342 Clause 1 gi Manung Channa Scheduled Tribe ki list Tayauhan biyo haina taknaduna haikibagi suruk amu oina hauzik tathariba India gi Parliament mifamda puthokduna khanakre masigi damak wahang hangbikiba Inner Manipur Parliament ki miyam gi mihut oibiriba Bimol Akoi Jambo amade paukumpi kiba Minister of State for Tribal Affairs ki Minister Anibo MMTU gi Maikaidagi Thamoi Singna thagatpa amade tawimal khangbat ulakle Honorable MP Bimol Akoi Jamna Manipur Assam amade Tripura da khundariba Meitei Singh ase ST list tayauhan Bagidama kari thabak pakhat pirabage haina wahang hangkhe masigi paukumda Durgadas UK Honorable Minister of State for Tribal Affairs na asumna paukum pekhe madude State natraga Union Territory gi lengakna recommendation tharaklaba matungda Register General of India amade National Commission for Scheduled Tribe NCST na khanarba matung hairiba kanglup ado ST list ta chanba yai natraga yade haina lepkadabani haina khumkhe Parliament te puthoktuna Hankiba wahang ase Manipur khakta natana atop state singda khundari ba yelho furup oidiba Meitei Singh security land socio-economy amadi phangpham thokpa right sing phangdana leiriba Meitei Singna matam kaya gi mamangdage hanglaga lakdaba wahang amane India government ke geopolitical gi mityengda Meitei furup ase nungsibagi mami tade amadi furup ase mutkibada thoine lumna lawdabagum tawre masida state asida paliba lengak asina su furup ase constitutional safeguard fanghana bohona bagi mamisu tade Englising aniga tara humdoidagi chatliba chahi asi fawbada Manipur da leiriba CSO Singna miyoi lakayana khuzing oiduna rally dharna na chingba makhal kaya ge khongjang sing kaya jangsinduna state lengakna recommendation thabiyo haina taknuduna lakle Masida tabiraktabadagi Meetei Tribe Union na Englising aniga kolhumdoida right petition ama Honorable High Court of Manipur da thakhe madugi paukumda state lengakna recommendation thafam thoi haina order su takre state lengakna chahi amagi matam pibiyo haikhiba aduso chatliba chahi asigi March thada matam loikre hauzik su lengakna kadisu tasinadana Manipur miyamna taliba demand ase na thaiduna thamle miyoi lak mapan mayana mass call campaign amada Meitei Singh na ST list channaba changsiliba khongjang ase maram chai haina phong dokpaga laikre masida natana MMTU gi national wide campaign ama chathajaba matamdaso India gi masak naiba tongan ba miyoi kaya na Meitei na ST list chandana laiba ase maram chade masi mari leineba singna thabak pakifam thoi haina phongtokposu laikhrabane chahi taraga humdoi hena Meitei bu ST de channaba haiduna democratic oiba khongjang khaktamak changsinduna lakle violent oiba khongjang changsindriba makai sukta tadaba Manipur lengak asina athubada recommendation thana ba honabiyo amade Manipur miyam gi uhul khangna thabok tobiyo haina MMTU gi maikaidagi lengak asida appeal torakle
BJP की लुचिंगबा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट हाउस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बु लान उहनब मानब मोंगदा वांगांखिबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना यूनियन होम मिनिस्टर रिजाइन तौ जनरल पब्लिक ता लांजरे हाइगदबनी हाइना डिमांड तौरदुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थौबाल दा लेबा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी DCC थौबाल की ऑफिस गेट ममांग दा खोलाखया लाउखरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट KH महिंद्रो अमदे जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन Y बसंत अमदे डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमिटी थौबाल की महिला प्रेसिडेंट एल गानबीना लुचिंगदुना चथरकिब खोंजंग अदुदा मरी लेनना जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन Y बसंत फोंदोरकपदा इंडिया दा खकनतना मालेम पुंबगी मियामना इकाई खुमनबिरिबा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सेमदुना लेबाक असिगे शासन चलाइबदा अचौब थौदांग लौबिरमलिबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट की फ्लोर दा राज्य सभा की फ्लोर दा करेम कथाइनबा वांगांखिबदो कॉन्स्टिट्यूशन बु सिंगनबने गणतंत्र बु सिंगनबने DCC थौबाल नसो यूनियन होम मिनिस्टर के थौबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngarang khongjang ase jangchin bani haina phongdorakhe ngasi thobal district congress committee na thobal district headquarter da asuguma protest ma datal jari basi akhoi na khai da ge na bifar to jeba भारत भूमि नतना पृथ्वी समान डॉक्टर बी अम्बेडकर अखोई फाउंडर ने हाइदना पुनः मन पेपा तोबा कॉन्स्टिट्यूशन बो खुये पीदना लेबास की शासन ब पुरोन बो मतमदा प्रजा से तो होगदबा लगा पाइ बतम तो होगदबा थबक पुनमक्ता मयि सिम तो हो यानन अदुगम संगारे बमी अमबो पार्लियामेंट की फ्लोर दा राज्यसभा की फ्लोर दा अदुगम शासन दसिना बीजेपी की शासन नसगी होम मिनिस्टर पुरीबा अमित शाह न सिंगनबा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगनबा असुब साकोतबा मोमनिन तादबा लंगा म पारगा लंगा पार मी अदुगी ओदना प्रजा सिने यागदबा मों तो मोता अखोई की गणतंत्र सिंगनबा दरतना कॉन्स्टिट्यूशन सिंगनबा थोंगसे यानिंगदबा फोंदो कोइदा ngasi thawal district congress committee na isigi headquarter thawal da hariba adugumba union home minister Amin Sahabu thawal district congress committee mai dagi magu design to gadabani lona magi party se lebak si kanadaba party amani haidana miyam na khangna bi adugumba gasi dharna si pangtok chabani असम ट्रेनिंग तौब लोरब 10 सुब अमसुंग 13 सुब IRB की पर्सनल सिंह लेंगाकना असम दगे जेरेबाम फाउदुना ट्रेन द लाखनब बटोंग जेरेबाम दगे इम्फाल तमना बस द लाखनब ऑर्डर अमा थौलखरब मतोंग ममा मपा सिंहना लेंगाकना मचा सिंहबु मखा लंबी द लाखनब थोकलिबु ऑर्डर असि याबा ngamloi मथक्ता थौहन बिरओ मसा मसाना टिकट कक्लसु कक्चगे हाइदना चीफ मिनिस्टर की बंगलो तमना थमजिना बहोनरकपदा मणिपुर पुलिस ना पैलेस कंपाउंड द थिंगदुना चांगहन खिद्रे ममा अमना फोंदोरकपदा हौजिक थोकलिबा लान असिदा मखा लंबीदा थोलकपा हाइबसि यामना रिस्की ओय मचा सिंह मखादा थौहनलकदबा ओइरबदे ममा ओइबि सिंह हाना हातोकपियो हाइना फोंदोरकले समझालीबा खोंजंजे असमदा ट्रेनिंग तौरगला ARB बसा सिंको मथक्ता पुपिरओ मखादा हललकबा यारोय मखादा हलगदबो ओरगदी ममा खो जाना तोपियो ममा खो जाना तोपियो मखादा पुपो यानी ममा खो जाना मखादा लाखदोदी ममा खो जाना तोपियो मखादा लाखदोदी हौजिक चंगे तो ये कायदनो ममा खो ना सिस्टम जरी खोंजंजे अखोय अम्मी ममा खो याना तोपियो जा मखादा पुपो दी जाना तोपियो जा खो याना तोपियो Ija makala por ko sungai ya roi sem masabak jat pangam da bambi du da ija kamai na makala por ko doi no matak dai sa pu bira o ai na khonjak jat jabane ayo ta thukja ke ha be kani ni no isa makala pu thora pu chuya ya roi sa na ke ta ke isa de ma no ija ti ra Khorai lamlong apun mulup na sinjana ngase khorai lamlong kaithal da sit in protest from kre ngasi gi protest asida salungfom gi mihat yaning de khun ngak pa hat pa yaning de khun ngak pa fa ba yaroi fa ki ba khun ngak pa sing khudak ta thadok da bane khun ngak pa hat pa police commando sing cherak pi ga da bane police commando sing
da thongna utkano Meetei hatpada thongna fabagi mahut narco terrorist singda ma thongna utkadabane afaspa english singeni ga chama panyang khaini pan khudakta lokhota lothokadabane haiba precard sing paikhe khurai lamlong kaithel ge secretary wahengbam ongbi ibe chawbina fongdokhibada handak nauna afaspa english singeni ga chama panyang khaini pan thamjelakli ba ase athuboda lothoo khon ngak ba hatpa phaba punba yaroi fazin khiba khon ngak pa condition amata yaudana athuboda thadorakadabane haikhe namadi central government hajine basi hauji Manipur de no makangana mai hong lang ko mai chak ko loi graba matung ga mu mi hapagi thorang ama mu satharale basi sahi ani phajal laga dawle sahi ani phajal laga se amagi loi ding amagi loi ding ama hauji ding rang na anda kamal babu pha ko Indian army gi manung dai pung phong na mang entry tawra ma changi ba kamal babu pha ba loi ding ai irang mathak sida Hujui prem kau bai sama, hujui komando na kapten hakre. Teruk amano hujui phara thame. Masih kari gino hai bama koi sarkar thangjene. Masih kari marong gino hai bama. Laiba center tegi laiba army mayam si akoi gi Meitei Leibak state da Manipur hai lam state da Meitei hai group si hakro na khar ibra natraga na narco terrorist hujui laiba sing da laiba umang wamang da sa nga da no lai ba cookie sindi ki nga na ba lai bra akoi ngasi ba da cookie na nong mai ma ka pa da mai te nong mai ka ti ma sima khangbi yon mai ap no khangbi ri mo khoi na haura kan da nga da ni nga ba isa sin na khoi akoi gi khut thari ba si yong na khanga ba matung da ma koi thare ma ma khoi da kan da ha da na akoi da aspa tham jala ga 1958 ki aspa gi si matang khra to mu tham jala ba si jo akoi miyam sin na nupi akoi mama akoi na Hajari hujui so state government amadi central government da akoi MLA hubudagi tara khaido kharga state government akoi Manipur state thugai gani na jakilba makoi tara sige langlok silakpana aspat mapani adu waragati makoi tara sina silapasi akoi state government na yarkan thangdalaga akoi ilai ba ilam nam ngak se ge hana tumba sa ba khangana thonai basi koi phari maram kari pharaga so makoi mi makor hudan lubro Protest asiga mari leinana lamlong kaithel gi president RK Dhanapati na phongdorakhibada nong makhangdana Manipur da thokliba maihau langpok marak asida mi hatpigi thawrang ama amuk thatharakle chahi ani fazile kadoroba lan asigi issue loijringai cherakta amagi issue amuk tholakle amaromda Kamal Babu gi langla langjin puthutringai marak asida khungak ba hatpa amade fabagi thabak yaningde amadi Manipur da afaspa thamjilakpa yaningde haina phongdokhe State government da koina hajaning badi koi gi mafam khara da armed force special power act thamjil la se yaning de koi gi Manipur da koi gi state force lising kuntraga manga leiba amade central force 70 leiba asida koi gi Manipur asida kang khongchai duna leigadaba leiriba asida koi gi khulnga paisa sing asina tumba chaba khangdana makoi nei ma leba kan da ya de haiduna song tharagli ba isa ching asida makoi da ede ek panchalaga amadi hat patupa taurai ba si akoi mama oi bising aduki mating ngai de state government da koina hajaning badi koi gi mafam khara da armed force special power act thamjil la se yaning de koi gi Manipur da koi gi state force lising kuntraga manga leiba amade central force 70 leiba asida koigi Manipur asida kang khongchai duna leigadaba leiriba asida koigi khulnga paisa sing asina tumba chaba khangdana All India Tanzania Insaf AITI National Council gi meeting makhada Laibak Sinba Thungna Pangthoknariba National Unity Building Day Laibak ke apunba saktam sagatpa numit Thauram ase Thaubal District ke Lelong Hauraiwi Turel Ahan Bida Leiba Central Indigada Pangthokre AITI Manipur State Council na Sinjuna ngase pangthokiba thoram aduda council asigi president Dr. Badaruddin Forum for Restoration Peace in Manipur gi convener Asang Kasar Herikon gi Hana President Oiramba Longjam Ratan Kumar Nepali community ke social worker Kharang Tamang Forum for Restoration Peace in Manipur gi co-convener Muhammad Islam Makakcha United Meetei Pangal Committee ki President Alhas Maulana Muhajiddin AITI National Council ke National Secretary Muhammad Islahuddin amade Forest Ranger ke thabak tagi potharaba Alhas Syed Ahmed na Presidium member Singh oina saruk yakhe
thoram adugi nungi warol pibada AITI National Council ge National Secretary Mohammad Islahuddin na haikibada laibaki freedom fighters singna laibak asige apun basaktam amage sagatna bagi damakta leminari ba mipum khudimak amata oina nungsi chanana hengminaba ngamba lengak ama thamnaba amade ningtamba puraknaba mangkiba manglan ado aikhoina kautholoi loinana Asfaqullah Khan Ram Prasad Bismil na chingba freedom fighter kayana nokna farsi gi sagaida kakhiba December 18 numit asibu lengak asida khundaminari ba tongan mapurup singsu nungsi janana amata oina lebaki apun masaktam sagat minasi haiba wakalonda numit asi lebak sin bathungna pangthokpane chahi lising ani henbagi puwari leirba manipurda thengkhang kayada achouba thodang lominarakliba khundaminari ba tongan mapurup singna aikoi masel amata oina nungsi janana hingminaduna lebaki apun masaktam sagat ba haibase tangai fade manipur miyambu temsin naratuna manipur kaiba yabagi fibamda lakliba sida aikoi khuding makna amata oina thengnaminanaba mathautai manipur ge apunba saktam ngakpada aikoi khuding makna thodang lominase netaje hizam era botna mangjanamba chahi lising ani henbagi puwari leijaba tongan furup kayana khondaminari ba unity in diversity mayek sengba itihas leijaba manipur asida leminari ba singna apunba saktam sagat minabada thodang lominase haina wafam thamkhe अमत ngairba sakka mama sagasi haina all india tanjimi insapna bharat ke rumna mafam punamakta panthokgi sharuk amani masigi saruk sida all india tanjimi insap manipur state council na nasigi manipur da leiriba asigum laba avastha si urubu matam dadi manipur da thabak tawjab organization ama oina adukki matik ningba kai madudi thaukiba megi tangkul humdoi dagi thole iba thokdok sina maram oiraga manipur da kundariba adugum laba community ama phawagi unsi se security leitaba tangdu leitane hingaba nomagi chara tanjo unsi gi miyoi kayama chara na kunnabu namuktaba loinana awaba kaya pudun leiriba miyam se masibu kandina ba leitaba dawna aikoi masen amaga kanada tainagadamno haibagi miyangda changsilapagi mawong manba aikoi gi mapi mapa leitraba leipak amadawna tholakpase ngasi aikoi laipak thibani maram asimangna manipur gi adugum laba tension narakhiba phongpham punamakta manipur da leiriba miyam punamakse amatto oina pulla kanda aikoi da tension narakhiba MSPDCL na haukiba yumsakaisa amade ngarangda tongan mafam singda re chathabada IED Division 2 na konba mafam singda mai huranduna thalamba miyoi ahom IED Division ahom dagi miyoi tarok IED Division mari dagi miyoi taraka mapal amade Bisnupur Division dagi miyoi tarok punna miyoi kuntraga mari fare haire MSPDCL ge Executive Director na thokpa cherol amagi matung inna mai gi khasana thiramdaba miyoi kunga taruki mai sukok thatle makhata na mai gi khongjang Changsin Kigani Haire, Amaromda 11 kV feeder na kon ba mafam sing ase ayopung mapandagi nung tilpung ohum fawba may mutat kani Haire, line ase na kon ba mafam sing semjin sajin dabana maram oiduna lamlong bazar Okhrol Lambe, Tinsit Road Khurai Kongpal, Top Marang Kampo, Sanjembam amasong Takhelge consumer sing may fangloi Haire. Khun ngak pahat pa yaning de khun ngak pa fa ba yaroi kanglek pak pumbada afaspa englising amaga chamapan yankhai gi nipan laktho o Thobal gi SP Churachandpur natraga Kangpokpi da transfer tawgadabane matik chadaba CM fam thado o haipin chingba dabi kaya tawduna kumbi kaithel da khongjang changshin khre Unified Peace Coordinating Committee UPCC kumbi amade kumbi da leiba maira paibi singna kholaw kaya lauduna changsin kiba khongjang aduda saruk yakhibi maira paibe N Romabati na fongdorakhiba E masel gi marakta khut thaduna misi mina thohanbagi thawang matungda amuk hanna thohanbigano handakta salungfam gi thawdokta khunga pamiyoi taruk fazin khiba adu condition amata yaudana athubura thadokadabane makhata na khunga kwa faba punba tawba yaroi hairaduna taliba dabi sing tabidrabade mama oibi sing na hena akanba iho lakane haikhe Urda mai hauna sakliba nongmagi misi mina amadi lanthum kaya mangsilakpa thawai kaya amana ngasi mangkiba amadi aikoge
Lairiba iraisa kaya amana mayumda leiba phangdaduna lanjenaduna relief camp da lairiba ase atuba matamda mayumda hanjilanbiyo amadi Manipur ki एक भारत श्रेष्ठ भारत मपुंग फाना चनहननबा पांडमदा मणिपुर लेंगाक अमदी उत्तर प्रदेश लेंगाक की मरक्ता याना वारोल अमा साइन तौनखरे उत्तर प्रदेश लेंगाक की टूरिज्म अमदी कल्चरल डिपार्टमेंट ना सिंधुना लखनऊ द लेबा गोमती नगर दा पांगथोकपा थौरम अमदा उत्तर प्रदेश के कल्चर अमसुंग टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय टूरिज्म अमसुंग कल्चर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिकेश कुमार मेश्रम सु सरुक याखे मणिपुर लेंगाक की ओइना आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर एम जॉय डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोग्राम जी धर्मदास सरुक याखे थौरम अदुदा मरी लेनना थौगल जगोय अमदे थांगता उठखे याना वारोल असी हेक साइन तौनखिबदगी हौरगा चाही अहुम चनगने याना वारोल असी नाकल अनिना यानबगी मतुंग इन्ना मखाताना चाही अहुम सांगतोकपा याय हाइरे लुपा करोड़ तरा हेन चेनब साइबर फ्रॉड स्कैम द चेनब डॉक्टर अमसुंग सासनब फर्म अमगी डायरेक्टर याउना गैंग मेंबर अनि फाबंगमख्रे लेबाक असिगी स्टेट तरागा तरुकता थोकिबा साइबर फ्रॉड स्कैम सिंग थिगलिबा पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑपरेशन एंटीवायरस ना ngarang राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ता लुपा करोड़ तरा हेन चेनबा साइबर फ्रॉड स्कैम दा चेनबा डॉक्टर अमसुंग सासनबा फर्म अमगे डायरेक्टर याउना गैंग मेंबर अनि फाबंगमख्रे हाइरे ऑफिशियल की पाव अमगी बचुंग इन्ना थौदोक असिंगरांग ऑपरेशन एंटीवायरस की टीम ना अककनबा पाव अमा फंगबदगे राजस्थान की धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ता चथकिबा ऑपरेशन अमदा हाइरिबा गैंग असे मेंबर अनि फाबंगमखिबने लुपा करोड़ तरा हेनबगे साइबर फ्रॉड स्कैम असिगा मरी लेनना टोंगान पुलिस स्टेशन सिंगदा गैंग असिगे मथक्ता पुन्ना साइबर फ्रॉड केस यांखैगा माथोय साइबर पोर्टल दा रजिस्टर तौदुना थिजिनबा हौखिबने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरशद अली ना फोंदोखिबदा सुनील कुमार कौबु नुपा अमना कंप्लेन तौरकपदगे हाइरिबा केस असे चही असिगे अप्रैल थादगे थिगतपा होरखिबने महाके कंप्लेन असिगे मतुंग इन्ना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अमसुंग इंस्पेक्टर रणवीर सिंह बेनीवाल ना इन्वेस्टिगेशन तौबा हौखे केस असिगे सेवरिटी सिंह येंगलगा एसपी अरशद अली ना स्पेशल टीम अमा सेमदुना चेनरीबा सिंह फानबो हनखे स्पेशल टीम असिना चेनबा बैंक अकाउंट सिंह थिदोकलबा मतुंग राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट लेबा अकाउंट होल्डर सुधीर यादव चही 39 अमसुंग यागी डॉक्टर आनंद सोनी चही 39 फाबंगमखिबने हाइरे मखोय अनि पुलिस कस्टडीदा रिमांड लेरे मखोयदगे स्पेशल टीम असिना लुपा लाख तरा रिकवर तौदुना सुनील कुमार द सिनखरे मखाताबा इन्वेस्टिगेशन दा खंगबंगमले मदुदे गैंग असिना स्टेट तरा तरुकता साइबर फ्रॉड केस यांखै माथोय सिंह द चेन्नई स्टेट सिंह अदुदे महाराष्ट्र द केस मापल तेलंगाना द केस 8 आंध्र प्रदेश द केस 3 कर्नाटका द केस 5 तमिलनाडु द केस 3 राजस्थान अमसुंग केरला द केस 3 उत्तर प्रदेश द केस अने जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली गुजरात वेस्ट बंगाल हरियाणा पंजाब ओडिशा अमसुंग छत्तीसगढ़ द केस अममम सिंह चेन्नई हाइबा खंगबंगमले हाइना ऑफिशियल की पाव असिना हाइरे राजस्थान जयपुर दंगसी अयोग ट्रक्स अनि थौना मई चालकपदगे मनाक नकपद लेरंबा मियोय तरेट सीख्रे अमदे 35 असोक अपन नंख्रे हारिबा थौदोक असिंग असि अयोग अंगनबदा पुंग 5:30 ताबा मतमदा अजमेर रोड लेबा सीएनजी टैंकर पार्क अमदे पेट्रोल पंप अनि गी मरकता थौदुना लाखिबा ट्रकता मई होरखे अमदे अतोप गाड़ी सिंग मनाक नकना खामदुना लेरंबा सिंगदसु अकाय अतोय थोकी हाइरे थोलिबा थौदोक असिदा ट्रक्स कया अकाय अतोय नंखिबा नंखिबनो हाइबगे चप चाबा खंगबा ngamdri हाइरे असोपा खरा अमना अथुबदा एम्बुलेंस कौदुना हॉस्पिटल पुखटख्रे हाइना स्टेशन के ऑफिसर बंख्रोता मनीष गुप्ता न्यूज एजेंसी पीटीआई दा फोंदोखे अमदे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा हॉस्पिटल दा चतुना अवाबा तारब सिंह बु उनखि हाइरे असम राइफल्स ना मपाल लेबाकी ओइबा सिगरेट सिंह फागटख्रे असम राइफल्स ना चौराक ना लुपा करोड़ 8 लाख मरफू मुकी ओइगदबा फॉरेन ओरिजिन सिगरेट केस चाट्रुक हौखिबा दिसंबर 19 दा मिजोराम गे चेरलुन लुआंगथाई डिस्ट्रिक्ट दा फाखे फगलबा पोलम सिंह अदु मखाता ना आइन गी ओइबा थबक लखोटनबगी दमक थिंगसाई नाथियाल गे पुलिस डिपार्टमेंट दा सिनख्रे हाइरे अरोइबदा मोरिबा पाव अमुक हनबिजरे
Manipur tholiba violence ase laksanbagi thabakte constitution ge taret suba schedule gi manung inna state subject ne MHA Nauna ST amasung AC hapchinba amade lauthokpagi modality sing lepthoktuna thamle Union Minister Security Force singna search operation sing chathabada masing yamlaba khusakholai amade bomb sing pagatpa ngamkhre Security gi apunba combined team na Kangpopi area da tharamba popi pambi sing yanthaduna manghankhre High Court na Inquiry Committee da chayol ani khudingi shield cover da Registrar General gi kuthang da pikhalakna ba khangankhre Amade Facebook da Chief Minister N Biren amasong Council of Ministers sing da fazadaba wahi wata season aduna ki halakpada chenaba hum fare Hausiki oina Mami TV na sandokchaba Manipuri Pau Sinjare makha taba pau gi dama meeting ta aduna lebiyo